Spomenari su nekada bili ono što su danas društvene mreže, način komunikacije među ljudima. Poruke, pjesme, želje i obećanja pisala su se na papiru, dok se danas pišu na nečiji Facebook zid. Izložbom Facebook naših baka nakratko smo otputovali u prošlost i saznali kako su se nekada bilježila životna iskustva, te kako su ona postala uspomena na papiru. Teme u tim prvim spomenarima su bile jako ozbiljne i znači djevojke su ih dobivale za poklon za neke specijalne prigode, tipa za rođendane, božiće, neke obljetnice. I to je bilo ozbiljno štivo koje se dugo čuvalo i pažljivo čitalo, znači koje se davalo odabranim ljudima na upis. To su upisi raznih profesora, učitelja, udvarača, razne obećanja i ponude se mogu naći. Priča o kolekciji spomenara bračnog para Novaković započela je na internetu, kada je Željkin suprug Igor bio u potrazi za pločama Rolling Stonesa. Suprug je slučajno pronašao jedan spomenar iz 1910. na internetu. Tražio nekakve ploče Rolling Stonesa i tako to. Bilo mu interesantno što su ljudi pisali u to vrijeme. I kupio ga iz znatiželje, donio ga doma i onda ga osvojio taj duh vremena i tako smo krenuli malo po malo. Nekako se posložilo da skupljamo spomenar. Kolekcija broji više od 350 spomenara, dok ih se na izložbi može vidjeti 80. Najstariji spomenar onaj je iz 1839. godine, dok su najmlađem svega 24. Budući da je spomenara jako puno, krajnji cilj je digitalizirati kolekciju, kaže Željka. To je puno građe, treba puno istražiti, još tu ima i raznih poznatih ljudi koji su se upisivali, koje Google ne poznaje, pa znači potrebno puno kopanja po arhivi. Htjeli bi napraviti jedan stvarni mali muzej gdje bi bili svi ti spomenari izloženi da mogu vidjeti turisti. Ako želite da vaši spomenari i uspomene u njima budu dio ove kolekcije, možete kontaktirati autore na njihovoj Facebook stranici Muzej spomenar. Uvijek je divno sačuvati zabilješke i spomenare iz mladosti, jer na kraju oni zapravo sačuvaju nas.